Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Yang perlu kan betul driver. Coba kena jubur ba usuk tu driver. Ha kacing bomnang pulih mo nga. Kacing bomnang pulih ki yang sign ngala kum sign. Di mana pak sign ni pi? Pak sign na pulis. Kan sign ni polis. Pim polis syua ban sign. Nga tip pun pulih. Menang ban polis. Oh gisu pak sign. Ngapit kin tu mga menang ta. Ha kacing mut nga dadap sign ngan yok balik no siya. Oh. Dia pelan yang kulit dia. Ngamut kakam nga tang ban sign te kumbala istom kumba yu mo. Ngamut ban sign ya kata tak hadin pat dalam adap sign ka benam nga kata ka FIR ba Persyak penanya ke association. persyak pra-driver. Presiden Joko All Jaintia Cement and Clinker Transport Association uba balen thubru ula syambului kala dari ijahar halum shnong police station East Jaintia Hills District halaki jongki dekhot gaseng kibadai ginong nya truk barjala hagisngi baka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kadang pelong ika jengki baklemput sngi persya ki karkhana pimi dubilat kibadan hari lum Jaintia. Hau kurwa balap di video sekelak petai kubuar haka kat pratrik nai wiang araja arpsan. Uba balen tubru lai tu. Baka jingsha mudoi ujahar kalong tang halor kanong rem ba ulap da ukurwa. Syekit khot bakim day satya bangkit mar kat ba ka jingki jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kadang ya syakmat. Namar ba kadon ka jing thut hakalai kawan ki kali kit mar. Namar ba ladajai ka jing luksan ka dehi ya kitrai truck. Hau kerwa uwe ni kira jong Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association. Ula kena bagi pulit ke mauring keneng police station kila thohi ya ke ijahad daga ba kena badai ki paralok nong nya truck hi ki ba show yu hak jing ki nong nya truck hak nong mauring keneng East Khasi Hills District. Hana ta upulit tang ba upulit uang pat ba pak soy mapi ba cha pi cha bom driver. Tadi kam ta ke citi ta upulit. So tu, utak yang tapat baong basyo new driver ya pi. Pi pat pi mnej ya kata kajung jong new driver ya pi, aba pi ya ik. Pi bam pi ya im kaju ni syak ni pet mi. Lo yang perlu kan betul driver. Coba kena jubur ba usuk tu driver. Ha kacing bomnang pulih mo nga. Kacing bomnang pulih ki yang sign ngala kum sign. Di mana pak sign ni pi? Pak sign na pulis. Kan sign ni polis. Pim polis syua ban sign. Nga tip pun pulih. Menang ban polis. Oh gisu pak sign. Ngapit kin tu mga menang ta. Ha kacing mut nga dadap sign ngan yok balik no siya. Oh. Dia pelan yang kulit dia. Ngamut kakam nga tang ban sign te kumbala istom kumba yu mo. Ngamut ban sign ya kata tak hadin pat dalam adap sign ka benam nga kata ka FIR ba Persyak penanya ke association. persyak pra-driver. Ki driver hi besok bobom yang. Tapi hatu ki ai kopi ni am pi kata ke FIR. Kemara ngalapan tang ki dur boong ai penisa Kan kopi kelamai pi. Kemara tang ka dur ban ngamut pension mo boong penisa yung mo bang nang ban puli kam ngamyo are. Kita ki yung hadin ngan saai hadir. Kini ki driver ki besok yang akan. Kini driver kiong bagi show. Kadon ka FIR kadon hamon kenyang babom besok ki driver yang. Kiong ngumta. Ha. Ki pak tho manoi ta FIR kan. Kita hina tu Na police station. na police station. Isu ong badon ki driver ki basyo babo mipi. Kiong ba kawang u driver da umau yang. Ya pi. Tang ate ha kata kopor tang ira mano ba kawang mano tang susat kemat mas ngowit tang bapang tang patno rin. Tang ki driver ta Long ba pidon lang ha katugas ni ba. Jongka polis lumsong department bakaladon ka FIR ka baloj. Keting jongi ke MC Tuda bagi transport. Tengi menta ngimdon ke AKA iwan hang ne ban pendep ya kata hukum nomor ngi ke MC Tuda ngimju bypass landing imju klet landing imju landet ya ke jingkhot juga government i pediang na kapor kumbala hikay yang i pokasyon lada ke government ke don kami ngi cispasir ingin wan cispasir nomor ba ngi tips scam bagan ni ke jingwan ke jongi dak ta ka baha nak ta daw mentakas ngi wan nang ni man pendep man ai ke statement ke bangi ban ai but ngi shania haka police department bahkan le ya ka badon kam ya ka bahatam nak bahatam but hoy
I kermen scam hiru kamtam ya kia transport I bailam dari ba belen tabru ba in ya iru nlong kunju but insa korru ya ka meeting nakapor haji de transport mi jongki te nakaliang jongi MC Toda haji sing jonga hi mening gila pendep ya kataka jingha hajir jongi in charge jong police station lom chinong tingi lawan pendep ngila ai la jong statement nadu presiden ba lai hadu presiden jong district Jaintia secretary bat mga spokesperson ngilawan ban ai la jong statement tingi la ai ya kabadi ban ai te kata syong ha ka department bakan pay kumno pat kini ki transport jong khla jat ki wan ban file FIR fi ki try lo te ha ka jing ide bat kata ka jing file FIR jong kita ki khla jat ngasio ban nong tangkat ni ngi wat mangiru ngim sio nang shu ban perkhat ya kan ki jing FIR ke jongki nomor ba ngitip ba ki wan hang ni ban ya bala ban mangiru kam situ dang iklam persya ya ki ngi sim ya ka jing ki ke jongi haji de cement factory ban yokit ya auto cement ber clinker andre kam don ka kata ka jing connection ne ke jing de bar kita ki transport te ngasih longo pat bangin yo ya kita ki transporter ken ai kata ke FIR RJD berkan situ dah bat ki transporter ki jongki bat ke ba susu ke ba pen komik ngasih banong ke ba pen longo yang hang ni ba what you president jongki ki transport ki dang ai FIR you president lejong dengan ong sakai pat RJD berkan nakaliang jong ilang borok khoj jowan ang ni ngasih man ai kublai kum ga association ya ba rok khoj ki parar khot jongka association te ki balawan lang ni nadu ki longpa ki longkmi ki kul samla ki bedon lang association ki bom I yangi ki benta ki bo per bangi kum ki no elam ye kendu jinge te nakaliang jonga ngaso bon penpau kum ni ke ba along ka ka ba inyu ya kani ka ri ba ka judgment ri wajungi kum nakapor kalong mereka ngila sya tombor bat ki syabat bor tombor bat ki beri mana ba kai ki bangilap mentaru angni po station bangiwan tolong ba ya ka FIR la file da kumba ong ki la file ya kumba ong presiden jong kan ka transporter association udai kasih pernah babat ya ka banlong kumuno alam jong kata association bada po kata association do la don bun kini transporter ki badai manolong ki banabar ki beri ki banabar mo ngila bonong ni ka kin kasi jungi ong ki khala jat mo ki badai nabar te ka ke ba inyu bat ka ba ima hang ni kolong ba haba kita ki transporter ki badai try ki banabar kamut ba ya presiden la jong uba la jit da kini transporter association ima balen tubru kila ai kes persya da ki beri ki banabar ya presiden ubadai utrai jelang utrai kasih penar na kani kecakap. Te kani kalong ke ka balong jam review ke. Ya ka judge review ke jumi. Te ladangi mentang ngim kendit ben review. Tadi mentang ngim kitia no. Na kani ka jing yo tia ka ba snew. Kum ki paradok ki parasnam. Te kum ka pos mesti keren ba. Ya babun ki kam la syai wat ki kam ki barit na barit du kalong ba entuk kelar da kini ki review ki ba na ba. Rajin ijong itu. Mas Ogurong ya presiden jongka transport kai ke jinglap jong phi begini ki dakhar ki FIR jong phi khamtam yo trashno jonggar ni ke Jaintia bali wa FIR kalian jangan aku presiden buat akan ni ke ba dan kani ke jingki jongka situ dah buat kalian jangan aku presiden tho masih ceki bat kin sange ya galuding amar lada load ke por bus strike mut kadon ga jingthut kaya kaya nakada daw nga tho ceki hundai gi ai penban yang ada ka FIR bali na kaliang jongka transport jong phi kamdan kata ka committee ila dan de komiti ganu bentang ila pentim de masai cepat penai le kulmar nama kam transport hi sim la don ka hura ka kondrum geram celti sengkeng mar lada snew ka simen chikali ngi hapsu lai saw la ka kali ya badon ba snew ani kita ngi hapan pen ha masai ceki bat nom le tam badon ka jingi ki hanu
Kay ko kubur pat na bantay kito ki transport na siya bar lagi kalajat jong transport kanya wan lang hakaju ka sur kumpi utray muluk tapi niya da na bantay ka transport ujat ben region. Beda ibat kata ngan sepercang benda marla ikan du kum gini kis ngan sekot kejingalang ban sngap aki le ban jingkeli niki nagai kata begitu aku ni ban sekot kejingalang mengkat kabaya enduk lang bat ki trai truk bat ki driver in sekot away kejingalang